warahmatullahi wabarakatuh. Kareba maro singkasi dirolo kita. Iya Muhammad Fadil. Iya Muhammad. Meminasa palpitanki kareba lao iman. Mapamula bunge mantamana ulo alang syariare pabalu atre papabuka pedoi wirata jalan lanto dari Pasewa Kabupaten Maros. Mapamula telur ria ruangnya. Kalau buka malupan pangsian pakbalu. Mapamula tendelo palu isan video buah bepa Mini Andreas. Pagkangero nabu pagkainay samba dalam bulan Ramadan. Yare boleh diparang kuning naik ia megadoy yang balu narito utama di bulan Ramadan. Sabak melo tabai palulungin. Melo penoy perlu tengena sosor di bulan Ramadan ya rega apa siaseng soal per. Kareba papan kaki aku koi selama kita pada salama.